Zbog ovog videa će biti cancelovano dosta vas, ali samim tim što ja snimam ovaj video, to znači da mene nije briga. Isto tako ovaj video nije za žene, tako da ako si žensko i znam da me sad fin procenat žena prati i gleda moje klipove, ali ovo stvarno nije video za žene. Mislim, možeš ostati gledat ako te zanima, ali stvarno nije video za žene. Uglavnom, ako si muškarac koji je seksualno isfrustriran, koji je seksualno iznerviran, koji je seksualno opterećen, koji toliko to pogađa što ne može da se pronađe u današnjem dating svijetu, čitavoj toj sceni nekog izlaženja i zbarivanja sa nekim random pičkama i dovođenja njih kući, njih karanja, jebavanja. Ako se nisi pronašao u tome, ako te to društvo bukvalno odbija, ako iz dana u dan sve si više istraumatizirani, znači traume ti ljudi stvaraju samo zato što priđeš jednoj djevojci odbijete, priđeš drugoj djevojci odbijete, priđeš drugoj odbijete. Znači sve te živi odbijaju, niko te ne jebe ni 2%, isfrustriran si, iznerviran si, hoćeš svima da jebeš mater, hoćeš da pobiješ sve, jer znaš duboko u svojoj duši da ti to ne zaslužuješ, ali igrom slučaja iz nekog razloga nisi dio toga. Volio bi da budeš, ali ne možeš. Možda iz razloga što ne izgledaš dovoljno dobro, možda iz razloga što si mentalno poremećen. Onda, brate, samo pređi na prostituciju. Pređi, brate, na prostitutke. Jer pazi ovo, buraz. Platio ti prostitutku ili zbario neku djevojku u klubu i dobio je kući i imao odnose sa njom. Na kraju krajeva isti je cilj. Dobio je isto i ovaj što je platio, dobio je isto i ovaj što si bario sa njom, što je pričao sa njom, Jester Maxovo sa njom 3 sata u klubu, bario je, pa onda doveo kući, pa je tu nešto mazio, pazio, pa onda kontaš. Isti je kurac. Isti je end goal. Kao možda će neko reći samo inceli plaćaju prostitutke ili samo poremećeni likovi plaćaju prostitutke. To je ono bukvalno kao kad bi rekao Isusu Hristu, kao što je on hodao po vodi, kao hodao je po vodi samo zato što nije znao da pliva. Znači to je taj tip argumenta, kao kakve veze ima ako ti to želiš, to seksualno iskustvo, kakve veze ima otišao ti u klub, zbario pičku ili otišao, brate, kod prostitutke i platio. Čak šta više, kad odeš kod prostitutke imaš neke veće privilegije, neke veće benefite nego što si, brate, išao u klub, potencijalno napio se, bario tamo neke pičke, izvaljivo se, glumio budalu, samo da bi doveo kući karu, izjebao i onda spavao s njima, ne znaš zapravo ni ko su, spavaš s takvom osobom, ujutro se probudiš, smrdite oboje na znoj i na spermu i ovo je neko ko priča iz iskustva. Znači ja sam dugo vremena bio tog društva koji je kao idemo, brate, barimo pičke, barimo kurve, mi smo najjači, mi smo jebači. U stvari niko od nas nije bio jebač, sem ovih koji su dobro izgledali, oni su stalno jebavali i oni su, kako da kažem, imali kao, hajmo reći, i neku korist od toga što bi svaki vikend izlazili i barili pičke i prilazili trebama, jer oni su zapravo imali, kako se to kaže, na investiciju, oni su imali neki povrat. A ti, brate, ako konstantno ulažeš vrijeme u to, ako konstantno izlaziš, prilaziš jednoj curi, pa drugoj curi, pa trećoj, svaka te odbija, 100 cura te odbija, ti misliš da će 101 da te ne odbije. Mislim, jesam ja rekao da je to numbers game i kao možeš ti preko numbers game-a dobiti rezultate, ali da li je vrijedno toga onda? Možeš ti, ne kaže ja, kako god da ti izgledaš, ako, brate, odiš, priđeš 1000 treba, brate, ubošćeš vjerovatno jednu. Ali da li je vrijedno toga? Ti, dok si prišao 1000 treba, koliko si ti vremena izgubio, koliko si živaca izgubio, koliko si, brate, trauma nafarmovo. Jer sam ja bio takav. Kontaš. Priđeš 1000 treba, brate, odbijete 1997. Kod 3 imaš prolaza i kao jeste, napravio si rezultat. Ali da li je bilo vrijedno toga? Jer sve ove prijašnje odbijenice tebi su pravile mini traume. I kako ne znam kakav trebaš da budeš u glavi, mentalni sklop da se ne osjećaš loše kad te odbije neka osoba. I što je najjače od svega, ti to ne moraš da radiš. Ne moraš se toliko forsirati, ne moraš, brate, svaki dan da izlaziš i da prilaziš stotinu ljudi i treba samo da bi zbario neko. Ne kažem ja, čovjek možda da li treba proći kroz taj period,
Ja jesam prošao i mislim možda ću prolaziti opet, šta znam, možda ću opet neka prolaz treba. Mislim sam zauzet, imam djevojku i fino mi je sa njom. Ali kao, nakon nekog vremena ja sam bukvalno učio kao, brate, ovo mene donosi rezultate i što bi ja ovo radio? A šta je end goal svega toga? Kao jes, barimo pičke, ono, prilazimo ljudima. Kao, okej, možda razvijaš tako društvene sposobnosti, to je opravdano, ali opet, kao, prilaziti curama toliko, a da ne dobijaš nikako, ništa to za uzvrat, možda iz nekog razloga jer si ružan, iz razloga što si možda nizak kao ja, i kao, na kraju krajeva što bi ti toliko to radio, što bi toliko vremena ulagao u to, još više se frustrirao, još više se nervirao, bukvalno, ja bi čak možda i volio da nisam to nikad radio, jer to je bukvalno samo meni u mom mentalnom sklopu izgradilo neku mržnju prema ženama. Mislim, naravno, ja sam sad bolji s tim, imam i djevojku, kažem, ali da li mi je to bilo potrebno u mom životu? Možda i nije, mislim, sve je to personalno iskustvo, kao ne mogu ja vama reći da vi to ne radite ili radite, ali ja sam bukvalno oko nekog vremena rekao, brate, sad ću sve ovo batal, boli me kurac, kad budem imao potrebu za odnosima, brate, tu su prostitutke. I to je to, kao end goal svega toga je da ti odvedeš djevojku u krevet. Ti ako platiš, pazi ovo, ne gubiš vrijeme, ne glumiš nikakvu budalu, da ti nekog bariš, da tebe neko ismijava, ne gubiš toliko ni vremena. Ja sam ovo malo prije rekao, nemam pojma, ne gubiš vremena jer kao platiš, završiš i ideš. Ne moraš se s tom osobom više nikad ni vidjet, razumiješ, nemaš nikakvu tu obligaciju kao, a ti kad bi možda zbario neku trebu u klub, kad bi imao odnose sa njom, ona bi ti skočila na vrat, kao joj, ti si mene iskoristio, samo ono, zar nije, brate, logičnije samo da odeš i platiš, ako ti je već stalo do toga, čak možemo da kažemo da je otići kod prostitutke moralnije, jer kao, hajmo reći da je tebi samo u cilju da iskoristiš tako tu neku djevojku radi svoje neke seksualne potrebe, šta probudite se ujutru, ti odeš, brate, od nje ili ona ode od tebe i kao kasnije blokiraš, šta ja znam, ne odgovaraš joj na poruke, ona te smara, a ti si mene samo iskoristio. I faktički jesi, brate. Iskoristio si samo za jednu seksualnu potrebu, znači gledao si na nju ko na neku životinju. Što bi to radio toj curi koja je zapravo možda puna života, izašla je tu u klub samo malo da se provodi i ti došao nju, prišao je, zbario je, kao izmanipulisao. Umjesto toga, mislim možda je ona to i htjela. Ne mora da znači, ali ja samo govorim hipotetičke situacije koje se mogu desiti. Umjesto, brate, samo da si otišao kod prostitutke i platio i završio. I bio bi miran. Otišao bi kući spavao. A sad ne govorim ja ovdje da je nužno bolje ići kod prostitutke nego ima djevojku. Ja sam se nedavno uvjerio da ako te fakat cura voli i ako joj se fakat sviđaš, sad ne mogu reći da je to bolje nego ići kod prostitutki stalno, jer onda imaš nekoga pored sebe koji je tu u nekim trenucima i spreman je da ti pomogne ako treba i kažem opet ima djevojka koja te fakat voli, koja te cijeni i poštuje i ne pravi ti neke probleme u životu, nije ti tolika smetnja, stvarno ono fina stvar, ali ovo govorim za muškarce koji su seksualno isfrustrirani, koji su stalno odbijani od djevojaka i bukvalno ti svaki put kad si odbijen od djevojke, mislim ja sam takva osoba, ja ne znam kakav ti mentalni sklop imaš koji gledaš ovaj video, možda si ti imun, brate, na te konstantne odbijence, ali brate kad je čovjek odbijen nije fin osjećaj. I kao brate ti priđeš jednom odbije, 1001 odbijenica, 1000 druga, brate, ništa neće biti bolja. Znači opet kažem, ovo je poruka za tip mlađih muškaraca, šta znam, koji žele da steknu to neko iskustvo, a ne mogu. Ne kaže ja da ja nisam nikad stekao nikakvo iskustvo, ono, ja sam fakat puno prilazio curama i imao sam neke pobjede i mnogo poraza, kažem, da li je bilo vrijedno tih mnogo poraza. Bukvalno bildaš te mini traume, do jednog trenutka gdje sam rekao, ok, sad ću malo se udaljiti od ovoga i zašto bi ovo radio kad zapravo postoji druga solucija, mnogo jednostavnija. Čak šta više prostitutke po meni nisu ni skupe, ono šta pola sata je 100 eura. A ti ako odeš u klub i bariš neku trebu, ti svakako plaćaš, kontaš. Kao neko će možda doći reći samo debili plaćaju, samo mentalno poremećeni, ružni likovi plaćaju. Ne, brate, svako plaća svakako i muškarac koji dobro izgleda mora da plati, svakako na neki način. Možda zapravo moraš počastiti tu djevojku koju bariš, možda moraš otići kupiti piće, možda, ne znam, moraš otići plati nešto da jede, plaćaš, možda kažem da najviše plaćaš tu vremenom.
Vremenski plaćaš. Dok si ti izašao, brate, u klub, dok si se iscimo, izgubio si i spavanje, i vrijeme. Ne kažem ako ti izađeš, na primjer, u klub, da tebi bude lijepo i da se ti provedeš. Nemam ja ništa protiv toga, postoji i takvi trenuci u životu. Odeš s nekom rajom da se zajebavate, da plešete, kao ako bude nešto usput, bude, ali kao i sama ta činjenica što ti razmišljaš o tome da bude nešto usput, govori o tome da ti ideš zapravo podsvjesno duboko da nađeš neke trebe. Tako da kažem opet, ako toliko vremena ti tu gubiš, ako toliko ti neki trauma si nafarmovo i više ti je pun kurac svega, brate, samo želiš da iskusiš to seksualno zadovoljstvo i da ne budeš više toliko seksualno isfrustriran, onda, brate, prostitutke su mnogo bolja solucija nego da stalno ideš u klub i bariš neke random trebice. Sad, postoji i neka druga slika svega toga. Naprimjer, postoje momci koje pička ne zanima uopšte. Ja imam jednog prijatelja, stvarno, frajer je predobar, ali je nevin lik. Nije nikad imao seksualne odnose i ne postoji ništa pogrešno s tim čovjekom. Ne postoji ništa loše, ne postoji nikakav king kao neka nus pojava toga što je on nevin. Jer ga to ne dotiče toliko u životu, nije nikad bio dio takvog društva. Ja recimo jesam, ja mislim zbog toga da sam doveden u takvu situaciju da mene to toliko pogađa, kao nisam zbario nikakvu pičku, brate, debil sam, znaš, moji jarani, gledaj, svi zbarili trebe, ja samo nisam, znaš, ja ispadam debil. Međutim, da sam bio dio društva koji nije toliko vrijednovo to, da li ćeš ti izbariti neku pičku ili nećeš, onda mene to toliko vjerovatno ne bi pogađalo. Samo to totalno ganjanje trebica, izlaženje po klubovima, tebe stavlja u tu poziciju, čejzanja, ti ganjaš, ti tražiš, čejzaš. Ako fakat želiš da privučeš, zašto samo ne bi uzeo, brate, i radio na nekom svom cilju, radio, na primjer, na svom brendu i, brate, kad tad, pojavit će se neko u tvom životu. Zašto ne bi radio na sebi, zašto ne bi Lux Maxovo, zašto ne bi išao više u teretanu, nabio više mišića. Mnogo ćeš veću, povrat te investicije dobiti ako budeš više ulagao u sebe. Poznaće te neko, javit će se kad ta neka trebica. Evo, moja djevojka trenutna, mislim, jesmo se mi igrom slučaja upoznali uživo, ali našla me preko mojih društvenih mreža, jer sam prisutan online. Znači, bukvalno zbog mog brenda ja trenutno sam u finoj vezi, lijepo mi je. Ali, mislim, kao razumijem i to, kao ako stalno bariš pičke i ideš u klub, ja razumijem tu potrebu kao da ti budeš neki cool lik, da budeš taj player, da budeš slayer, ti, brate, možeš zbar koju trebu koju hoćeš i to. Ali, brate, ako ti nisi rođen za to, ako ti nemaš tu neku podlogu, to isto, brate, hoćeš, evo sad da ja hoću da budem košarkaš, a visok sam 165, brate, pa jednostavno nisam stvoren za to. Mogu ja to postat, vjerovatno, ima jedan košarkaš, bio je visok 163, igrao u NBA. Kao mogu ja to postat, ali šanse su mizerno male. I znači isto je kad su žene u pitanju, kad je u pitanju čitava ta atrakcija, barenje žena. Kao ružan si, brate, nizak si, šanse su ti mizerne da zbariš neku curu. Mislim, nisu nemoguće, ali mizerne su. I nisi stvoren za toga, zašto se forsiraš toliko, brate? Zašto ne možeš da pustiš jednostavno? Da let goaš i da se prihvatiš svog nekog posla i ako si zapravo toliko isfrustriran, postoji solucija za to, to su prostitutke. Ne postoji incel, za mene incel ne postoji. Jer ko je incel? Incel je šta znači incel? Kao nisi volonterski nevin, nego, kako da kažem, ti si prisiljeno nevin. Ne želiš da budeš, ali si prisiljeno nevin jer kao ne možeš zvariti nikako treba, Mislim, nevin, ne postoji nevin jer imaš soluciju za to, imaš. Znači ti ako neš da budeš nevin, ne moraš. Postoji solucija. Sad, drugo je kad pričam o toj čitavoj atrakciji, kao ako nisi stvoren da budeš player, da budeš slayer, da budeš jebač, da te zovu jebačem, bravo, brate, svaka čast, ti si jebo 1000 treba. Mislim, to je za mene i nikakva titula, iskreno, bezvezna titula, to je neka imaginarna titula. Evo sad ja mogu reći da sam guzio 1000 treba. Bravo, Šando jebač. Mislim, daj, brate, nešto realno, što možemo da izmjerimo, što možemo da kažemo, Šande, šta znam, benča 120 na benču, svaka čast. Nešto što možemo, da vidimo kao
Bro, brate, a ne nešto, neku imaginaciju kao ovaj guzio volku, ovaj guzio volku. Ako misliš da ćeš naći smisao života i to neko ispunjenje kroz to što ćeš guzit više i više cura i treba, onda se grdno varaš. Moje mišljenje. Znači, glavna poruka ovog klipa, da neko ne shvati pogrešno, je za sve muškarce koji su isfrustrirani seksualno, možda nevini, i imaju tu potrebu i žele to da vide kako je to da iskuse, i kojima je dosta svog tog ganjanja i pisanja s nekim random curanja, izlaženja i kao, brate, samo trebaš izlaziti to, kao, jednostavno ako nemaš rezultate ili ako nemaš dovoljne rezultate, ja na primjer nisam imao dovoljne rezultate, nisu mi se svidjeli koliko sam toliko vremena ulagao u to, a ništa toliko zauzvrat. I to je jedina stvar nekako u životu kao što se tiče žena. Ti možeš, brate, bruku vremena ulagat, bruku vremena i znanja i šta ja znam da si dobar u tom gejmu, a ne mora da znači da ćeš dobiti to isto zauzvrat. To je jedina stvar u životu. Ili jedna od rijetkih stvari. Ali kao što bi ulagao toliko vremena u nešto što nema povratne poruke. Opet ponavljam, glavna poruka ovog klipa je samo da vam kažem da postoji druga solucija i da oko toga ne bi trebala biti nikakva sramota, iskreno. Čak šta više, ogromne su privilegije i benefiti toga ako želiš svoje seksualne potrebe da uprazniš s nekom prostitutkom, a ne sa nekom random trebom u klubu i toliko ćeš vremena i tu izgubiti, jester maksati. I na kraju krajeva samo ono što bi tebi savjetovo je da prijeđeš preko toga što ranije u svom životu, što prije. Jer ne želiš provesti svoje 20. i dalje ganjajući žene i izlazit i kao ja sam tu i da budeš neki jebač i player, gradiš taj neki status kod drugih ljudi, da drugi ljudi misle kao da si ti neki jebač, da si slayer i player, ako nisi rođen za to, opet kažem, neki ljudi su rođeni, neki ljudi dobro izgledaju, ja sam imao jednog prijatelja, frajer ono fakat dobro izgledao i znaš, on tu investiciju koju je davao u taj game, u to čitavo barenje treba, on je imao nešto za uzvrat. Ja recimo, toliko sam vremena davao, a dobio sam minimalne rezultate i nisu mi se svidjeli. I kao, brate, što bi ja ovo više radio, ne želim ovo da radim, radije ću se fokusirati na nešto drugo za što sam stvoren, kao na primjer možda društvene mreže ili šta god to bilo. Tako da, to je poruka ovog klipa. Poruka ovog klipa je da čuvate svoje mentalno zdravlje na kraju krajeva. Opet kažem, nije fino kad je čovjek odbijen 1001 put. Nije ništa bolji osjećaj ni 1001 ni 1002. Tako da, veliki pozdrav.